Is so te channel ka lo lom la effect chuwa hei tun lai chu Mizoram politics a abikin rural lai party PM party huang chunga boruak ne wo omni in media te hian an tar lang fo maya aom tak ta campaign jong ke ni chuan kan hri ho lova kha nimin maya PM party ya consultant pakhat chuanin an party hruai tu tele an party mi le sa te hriat puina le phalna lamma salavin press conference an ron ko ve mi mai ania kha khanin Mizoram mi puite ti tam viau mai kha party kal phungkal hulhual ni in langa PM party hen action an lak ngei rin te ponia thu thar bera chuan action an lak thu te po kan lo mu a hemi chungchang hi han ngai thlale phot tiang PM consultant pusilal tran puya chan mari aizol chuan aizol press club a thu thar the dar tu te ko ma PM policy kalpui mek chu a that tok lo thu le ni sompali chung policy thazok sompali puan chu atum thu a soi pusilal tran pui chuan ama duan policy a puan tur te chu PM dona ni lovin PM chu ram le nam din chuan a thlen tu party in nga na tla ka ni theina atan mala ka ni tur thu a soya zoram din chuana atan in nga na tlak ni in ka hria a ngai thatu te lozir turin kangen hetianga puan zara ni chan chu PM policy duan na chiang taka soya ni to a kan kalpui don emo ka ti lain nol ani le si ati hei hi han sei chun zom vele lokila mani ngai dan te ngai thatu te po khan comment lama khan kan sei chun zom vele tura ngai ta ela hetianga party kalphung kal ni hian langa che dan hi party ina lungrual taka policy an duan chu pom lovin ama duan heteng hian aron puang chuak le ania committee reng a chuanin kan ngai dan ani lawani point mitam jok ngai dan kha pass ania kaltlang pui ani chuan kan pom ve mai tur ani lain heti hian ama duan policy kha an kalpui lova an nol ni in a soya tuna hian a duan policy chu aron din chua pui le nga tina ania chu pol kalphung kal khani sa hrim ani omje bra chuanin lamtang siama interek rana tum zo kemni ti hial turani arote kola se pan soyang main ho nei tuma mala mek te po ang rum thai ome mara chu ani e pheijong kan ti chuang ho lovania PM ho tu te hian thil tha be sei om tak an soi thin ti soin PM consultant chuan PM sarkar kum thum mel kan mutran ta ke chuan kalphung thar kala mulo sarkar hlotling le ro pui chuan ram mi pui te hne na tho tur tha atam thayang ber a peturania chu sarkar na le contract na lam mani lova tuna PM ming thatna chu policy wang ni lovin minister te mi bal thanem nge na wang ni na soi hei chu a mu dana soi ani a mu dana soi kha kainin a diklove anti pui thai ani lova mitam tak opposition lampo hianin kalphung thara hian engma athil thar om lovani ti kha an soi dan thin ani ve tho ome pusilal tran pui chuan anti that lo soimoya faklak lo in faktir chu ama be sei tur a om lo thu soin political party kan ni chuan policy hi kan boi pui ber ni om takania ma se party office thut khom na te hian policy soi ho om ngai lo tia soi thei hial ani thin ati a policy le ngai dana puan chua tur te chu zan ina tranin cholni zan tel lovin ni sompali chung thu pui sompali nein a YouTube channel silal tran puya tia ati chua don thu a soi bok kani a policy duan hi barti laminan nol ni om takin a soya chu wanga hetieron puang chuak le ania a puan chu hnuyan an pom pha donem ti chungai tu tham tak hani hetianga party hruai tu te ron lawa mani thuwa party boruak le mi puite party mi le sa rilru ti chi ai thei zong hetianga malak na media zong ko khoma han puan chuala hi MNF Congress sarkar noya khan ni ta sela rang takin an kick out ngal nge yang ti chu arin thei mai ani chuti lain hei PM president pulal lian so ta chuan ni riat thlasari sang ni somni paruk khan office order ti chuaka an party consultant pusilal tran pui chuan party hroi tu te ron lovin press conference a ko thu atar langa PM party ti ming hliau zonga a che ta wangin le PM sarkar na sataka a soi chhe ta wangin PM dan puin thu nei na min pe kangin consultant ani na atangin niriat thlasari sang ni somni pasari hian choltirani ti in PM president pulal lian so ta chuan thu chua siama
primary member ani na chungchang ero chu ZPM Political Affairs Committee PAC na ngai tu don nia soi ani hei chu an ti om tak ani renga consultant atanga an choltira primary member ani na ero Political Affairs Committee na langai tu don ti soi ania party then khat chu ni sela ani na mai ba ka party atangin an no chuang hal hiala rinom ani hetianga party do zonga che thian thleng sang du lo viau le ngala engpo ni sela thil thlen dan te kan langai sang vezel turanga yang chuti line hei SIR sang ni panga azom pui nei lo SIR sang ni som ni panga draft roll a chung te pai andu thu tarlan ani Mizoram political party sang ai o te an thu khoma electoral roll special intensive revision SIR sang ni som ni paruk draft roll ti chhuani in Mizoram electoral roll sang ni som ni panga achuang SIR sang ni panga a zompui nei lo te chu pai vek tha an ti thuan puang Secretariat Conference Hall number 2 Minekoa all political party meet on SIR sang ni som ni paruk nayania advisor to chief minister political pulan muan pui punte MLA na kai hruaya BJP Congress MNF ZPM le PC party IO te antel bok thut khom na tel te chuan resolution an siama SIR sang ni som ni paruk draft roll lo chuaka sang ni som ni panga electoral roll a chuang si sang ni panga electoral roll a zompui nei lo no linkage with last SIR category a chin chiana sena ho te hi anina ang taka pai vek tha kan ti anti political party panga ai o te chuan SIR sang ni som ni paruk chungchanga all NGO malak ngan chu tha an ti thule an thlop thuan tar langa chin chiana enga chuang rin hel dewalang film khurle uluk taka all NGO ten zui zel tha kan ti antia SIR kalmeka party tin lungrual taka malaka inron ton zel tha an ti thuan soi bokani SIR sang ni som ni paruk draft roll chungchanga hian NGO coordination committee chuan ma an la meka India khwale tui dik tak te chau electoral roll an theinan khwale veng tina an mi le sa te chu atulanga mala turin an cha bokani o hi mandeu khan kan tar lang to a saltlanga tourist lodge chu star hotel lian zoka siam tumani thu kha ania hei tuna hianin inrem na zi ani tareng bai tourist lodge saltlanga 4-star ayan niam lo hotel din turin tourism department le hotel Polo Towers Limited Shillong Meghalaya te chuan inrem na concession agreement an ziaka inrem na zia hi development of 4-star or higher category hotel at tourist lodge chaltlang aizol Mizoram on design build finance maintain operate manage and transfer ti basis noya ania tourism department ayo in secretary le director puwanal din fana ile hotel Polo Towers ayo in chief financial officer and director Prasan Gupta ten CMO ming an ziakani sarkar thu chu ataran danin tourist lodge chaltlang 4-star ayan niam lo hotel din turam malak na hi donor le planning and program implementation department bultan ania February ni som pakwa sang ni som ni pali khan Mizoram sarkar chuan Kolkata a road show na in hotel changklung jok siam ani theinan PPP mo takal pui tura ruam man na siam ani to ani Aizola 4-star chin junglam hotel hala lo wangle Mizoram hi India Rama state jinga hotel thala nei lo chhun nia hriatani wangin Mizoram sarkar chuan chaltlang tourist lodge ti changklung turin ma ala ti soin sarkar thu chuan hotel Polo Towers nin rem na siam ni ma se amun ma hi sarkar ta ani reng don ati sarkar thu chuan project mang hian Aizola khwalbuk tha le changkang jok khwal jin te ta na mun tha siam ani dona tual chung mi tam taktan eizon na le revenue tam jok asiam don ani saltlang tourist lodge ti changklun na saltlang tourist lodge ti changklun na turin Mizoram public procurement rules sang ni som ni tlo chanin wanglai ni le the Times of India chanchin bu at advertisement ti chuania many som paruk sang ni som ni panga state procurement portal a tender chualo ni to a tender chang tu hotel Polo Towers Limited chian oma endikna antling tok ti mu ane wangin inrem na zia puyan ni inrem na ang chuan hotel Polo Towers ina kumsom thum chunga tan DBF MOMT basis in na an thokanga kumsom dang tum ni po sei thayani yang hotela pindan somruk pindan somni danga ti len bel thei chu tiang tal chu om turania englai poi in hong 24/7 multi cuisine coffee shop te specialty restaurant te lounge tele executive health club om don boka
5-star hotel a hlan kai thei tura kalpui tura ni bokani inrem na zia atangani somli panga chhungin a hmun ma hi hotel Polo Towers ne na hlan ani dona hotel Polo Towers hi India marchaka hotel company lian berania hotel pakwa anen kolmek baka malak mek na hotel dang pasarian naya chungsinga chuan Meghalaya Tripura Nagaland le Indian Railways tenen PPP mo takalpui po hotel ani heti lai hian ZPM General Administration Department chuan office order an ti Chhuak an president pula lian so da chu tak salama har satna na ni wangin achul angai wangin president Charles Laturin vice president VL Zai Thanzama MLA chu ti ani thuan tar langa pula lian so da chuan hu neng emo chena chul angai wangin achul chunga president din hun lo lo turin vice president VL Zai Thanzama MLA chu Charles hlana July ni som sang ni som ni paruka trangin thu le omma chuan pu VL Zai Thanzama hian president Charles Aladon ti office order a hian tarlan ani heti lai hian thil lom tak mai tuan sarkar a hian a thleng le he police lak le nalak chungchang hrimhrima hian an fair viau ti hi social media le thuleng wa hrimhrima po hian a hriata hei hi tuan sarkar in a kalphung thar anti zinga hian atel hial ome nalak chungchang bik po hi Mizoram Police Subordinate Officer Association MPSOA chuanin thu chuan siama Mizoram sarkarin tun hnaya sarkar hatok alak na diktaka athiam le tlingte cheu lak an ni thin lom kan ti hlea August ni somni panga sang ni somni panga atanga training mek Mizoram Police Constable zang Mizoram Police Constable zani somnga pakwa lak na po party le mi malindu sakna tel ho lawin atling le ti tha tenge ila kan ni khalom kan ti takzeta Mizoram sarkar chunga thinlung takin lom thu kan soi anti Mizoram Police Manual sang ni panga an man hnuwa avoi khatna atana kumsom pakoral hnuwa Mizoram Police Manual sang ni panga ang thlapa HSLC pass chin te constable atana la kan ni chu Mizoram Police tan mason na me lungpui mo takani ti tar langin MPSOA chuan tuna SIUB post somni panga recruitment kalpui mekte approval omto recruitment la kalpui le tura po diktak le huai sen taka kalzel turin sarkar kan ngena ni ti in post ruak no kha lo la omte po no kha thuayan du thuan tar lang ani MPSOA chuan zu ni som pariat sang ni somni paruka Mizoram sarkarin Assistant to States and Union Territories for Modernization of Police scheme kaltlanga Mizoram Police man tur motor thar jani som pakwalai pek an ni chulo moman til heti tar langin keni ground level police na bulpui ber thok tu police station outpost le bit post somruk lain aruala motor thar andong vek thei ro pui kan til le a heian police thana sat heian police thana satakati chakin rikrum thil nu chuina le sual do no konga te khoi mun po rang zokin kan thleng thei to tur hi Mizoram sarkar chunga lom thu kan soini anti hetianga dikta kan na lak ani chhota me ka hi Mizoram thalai titan halom viau don ti hi hei ruala ni lova tu sarkar hnuai ange kan soi thei lova tun ma deuh kha chuanin nalak affair lo thin hle ti chu tlang hriat ani kha ati tha theina nei potential nei tak tak thalai fit tha le ka thiam te po antling hlei thei thin lova physical fitness efficiency test lama te ti tha thei viau thin ma sela interview an paltlang thei ngai me ulo ani thin kha wang khan mizo thalai tam takan be dong man hialani amma ero chu hei sarkar thara hian mizo thalai te an har thar tin soila sarkar ina fair taka na alak tak awang hianin in bot saina tha le tho rim hian omzia nei ti hi atakin alang chho meka hewang hian alak fair taka kalpui ni ta ka wangin mizo thalai te tan po ko le eng thar viawa mizo thalai theina nei le khathiam physical fitness lampo tha mitling tan chuanin police le force lamte po fair takala kan izel ta ka wang hianin be seina thar thalai te pon nei pha nge in rin om ani ole pon tur tam takoma se khati china kan kan handu tok le photanga kan pon ta ka tanga kan ha hol zong omani chuan comment lama khan kan tar lang vele vek don nia